nalabo umakoti abathanda ukuthatha imishado yabantu angibathandi umuntu sifazane siyamvala njengazana abanye abagcine bengakhoni nokubeletha. Khumuka isigqoko, khumuka umakarabha, amatacontsele entshebeni. Yilephu. Siyaqandula. Today's episode of Isiqandulo podcast is brought to you by Kiwano Belly Plus Tea. Itiye leli lokuqeda imkhaba. Hawu lukhahlela umkhaba, lukhahlele wena wabona ukukhahlelwa izimbi ngebhuzu ebhasini la kamasipala. Uzweke namhlanje ke siphathe umqanduli ke namhlanje siphethe Truth Commission ubabugcaba abaningi bamazi ke lapha ko TikTok indoda lena ehlezi ikhuluma amaqiniso ayinkinga nabhlungu ngesinye isikhathi kodwa ke namhlanje ake simphatheke babugcaba. Siyabingelela kakhulu kwisiqandulo podcast. Uyena ugcaba lo enimazi kakhulu noma abamazi kakhulu abanye abasazophinde uqoke bemazi ngokuvela khona einkundleni zokuxhumana odume ngawo amaqiniso ne-Truth Commission azakhele yakhe ikhomishana ayisiwathi ayixaba Truth Commission kuphinde kube khona ixaba by solutions la ngisuke khona sengisiza abantu ngoba basizakala yini namje khona engihamba naye nje owesigulane sakhe asitakula kukubi enenkinga lezo nje kuphela zesikhumba. Wabona bugxa wathi hayi amanzi amancane lawo singasike nakhulu lapho sijule. Ake sisho-ke uNkwale-Nkosi, uNkwale-Nkosi akuyichaze nje ubani ngempela. Ugxaba lo swaduma ngogxaba Truth Commission noma ugxaba Herbal Solutions. Unkonzo wakamkhwanazi endaweni yaseMtubatuba ozalwa insizwa yamkhwanazi nentokazi yabamfekayo khona eMtubatuba kodwa ke ngokuhamba sibheka impilo nokusondelela khona abantu abaningi ngila eThekwini ngihlala endaweni yaseNanda eMatikwe. Yebo ngifundile futhi khona le Mtuba ngabuya sengizoqedela isikole ngala la eThekwini. Asho ukuthi uzalwa esithole sakamfekayo sengiyathola manje khona ipost engikhumbulayo impela wakangena khona abaziyo labakhulu abafundi kakhulu bathi ugun blazing ungena la impela mayelana nomfowethu lo ulinda mfekayo lo icathulo zesikolo la sicishe sihlobane kabili naye uthi uzalo mama ukhwanazi uzalo mama mfekayo. So umzala futhi konke sikho konke nje kuyena futhi nakhona eMtubane suka ngizwa kahle vele umakhelwane vele lusemtuba ke ufana lusempangeni into yodwa leyo kuhle ke namhlanje ke nje basihlanganelana ke sihlangene kakhulukazi ngendaba ke yomsebenzi wakho owenzayo awuthi ziyabonakala nazi imbiza abantu abaningi impela ke isizwe impela behlushwa izifo eziningi ehlukene kakhulukazi ke lesi somhlume ngizwe abantu abaningi inkinga ahlangana lento ekuyona engiholelela ukuthi uzoyichaza kahle ngoba seyobaningana abantu ngihlangana nabo impela bethi hey le ndoda lena ungayibona ngathi izenzela amahlaya yenzani iyasebenza le ndoda umhlume kuthi ushaya ubhekiseli kodwa ke ake sithi umhlume ke ngesilungu kabaziyo ke ekuthiwa ama-piles. Ibona ke umuntu angazathi ke hayi nakuphethwa ama-piles kanti umuntu lapho umhlume into yodwa leyo iyona ke lento kayikhahlela ayibhekiseli nako mfokando. Manje lesi siphiwo ke uhlangana kanjani naso? Ngoba njengoba dusha ukuthi umanye ufika athi ayitsheche ngiphethe amaphazi aphethe umhlume. Umhlume kuhlukana ilanguage phela isizwe kodwa isifo siyi-one. La kwisiqandulo ngizokuveza nje ukuthi ama-piles into enjani. Ama-piles akusuke ungathakathiwe. Akusona isifo esivela nje ukuthi uloyiwe asiwona umeqo. Isifo nje siphatha umuntu wonke umuntu ukuthi emhlabeni ufuna silindele ngoba
into evele kwehle nje. Okay, lesifo similana lapha na endaweni lozikhulula kuyona uma uyakhumbula ama British ama go out. Siphathana lapho ke moya endlini yangasese. Siba yiqhubana nje livela lapho elibuhlungu kwabanye ligcine liphuma igazi bese bane kudla uthi masukudlile unelungayo ukuzikhulula etoilet bese inkinga ziyaqala ekutheni nayo ibhlungu nansi into engiphethe. And ibhlungu ngalendlela ukuthi kufanele awukwazi ukufocus mase sikuphethe. So usizwa kakhulu uma uye etoilet bese sigcine sesijwayeleke nje kuyisifo ukuthola ukuthi ke usuphila nasibhlungu isho uyihambela nje emini. Abanye ke babesicicele ngamaphilisi ashuthe kwayo vele phela uma uyigula umuntu uthonga usizo liqhamukayo yana. Mina ke uNkulunkulu wasengipha amandla ukuthi ngikwazi ukuselapha ngisiqede. Ngisilapha nje sithule do. Nya finish at last. And ingozi yazo engafisa ukuyiveza siyayivala inzalo. Siyayivala imizwa. Awuthokozi nasekamelweni. Sifestival gcwalisa umoya esiswini. Nje sikhathaze neqolo. Kuningi nje ukona siyayenza impela umbonalo kodwa la ekuzale nayo. Ukabisazala. Kodwa mase ngikulaphile ke uyabuyela bese simeni nje ubekade nokudla futhi awukhethi ngoba angikwazi ukuthi ngikulaphile bese uphinde ungitshela kodwa ukudla okuthile ngithi ungakudla shuthi angikulapha. Ngifana nomuntu efike ngamgoma ngesibhanga sithi akayigcine endlini hawo uzozibona kanjalo umdade uleyo lasiqhuma ngakho ungalingi uye ngoba angakukhona wena yini ngisho mina ngilapha namhlanje umhlume kusasa ngisuke ngikuthuma kuzo zonke izinto engizibalile ade ukhetha ukudla hamba ukudla ade ungasakwazi ukuvakasha ekamereni ngenxa yokuthi inasi sifa phela sivala imizwa siyavala yonke into ayihamba phela in 3 days 4 days ngisho sengihamba mina ungakayiqedi iproduct usho umuntu angahamba oshayela manje ayenze lokho aphekethe ngasayi noma ikuphi. Okay manje lesi siphiwo ke isokulapha mhlawumbe usithola kanjani siyifa uhambile phela bayilanda lento insizwa phela angazi phela ngithi uyabona komuntu bakusendleleni edlulayo yalenyakatho mhlawumbe ngenze na uthi hayi ngiyeba lo bantu bilozwethu zowami bebuya angihambe ngiyoyilanda lento ngibona kwenzakala kanjani into enjani wathwasa noma mhlawumbe izikhwama ezikamkhulu noma ezikababa zasala kuwena noma kwenzakalani nje noma uyaphupha mawulele uyabona into enjalo. Okay ukona lesisho sasithi umfundisi amzala umfundisi yabo mina aba nenhlahla ukuthi kwenzeka ke kimi lokho abahleli bethi akwenzeki. Ubaba uyinyama usaphila uhlala eMthuba edubele enkunzi ingwefu nje endala la ko 80 something manje ubaba uyinyanga so sakhula isikhuliso sabantu abathandazayo ke nje samazayoni so kwalokhu kudevelopa lo moya wokuprofita ngenkathi lokhu kukhula shuthi ubaba bamtshele ke baba bethi akabe ihandover lento ngala la ngoba sibaningi nje siyinsizwe ekhaya kodwa wavele wangiqoka futhi amingambuza ngathi mawusho le kuyenzeka nabantu bebegcina nje ukuzala siyinsizwe kaningi unika abantu abawu2 isikhwama athaya ngenzeki ayishe siphupha lo munye awusubaqhathile siphatha umpedwa sendo ngomunye naye sithi sinjengokhozi so ngahle kahle umnyanga obasekhaya ngabuniko ubaba wathanda ukuthathe esaphila so ke umuntu mayinika isikhwama kusuke kunika imvume bese kuba nemigudu elandelwayo futhi ekunikeni kwakho isikhwama mina wanginika ngisiphuphanga kodwa wanginika nje mina ibale ephila futhi usaphila cabanga kushuthi ugadile namanje ukuthi usasebenzisa kahle yini futhi ngeke lutho akekho umuntu okezwe ukuthi usikenywe mina ngonyaka cha ngeke kwenzeka nje ngoba nala emhlumeni ngiyabheja impela nakwezinye izifo umhlume izinso iskin masinenkinga nje wabengazi kwabala ukuthi khona ababeshane ngecithe konke lokho zodlula kukho umzimba omubi abavalekelwa ama period abangazali labafula futhi lenzalo bakwazi ukuthi bakwazi ukulandela nabo lapha makuphela inyanga ngithi uzomhla ka7 ngibona kunebhizi etoro khona imali esukilandwe khona akwazi ukuyilanda yebo hey
hayi inamba ke nizoyithola la ngenzansi ke screen nje ukuthi uyothi nixhubana kanjani nenhlala maziko Herbal Solutions igcaba lokho kwanhlala maziko ikhaya ngithi umuzi unegama ngazi umtadidelo masebona xaba Herbal Solutions enhlala maziko umuzi wamkhwanazi okhona emzini yakamkhwanazi yonke kuyazi lapha kaMkhwanazi enhlala maziko ngeke wakhona isikhwama ngasinikwa khona ngoba wakho akulona nje igama uliqambela mhlawumbe amazi mhlawumbe amazi phela iyashisa la ndizo lokuphumela hayi manje ngenzela umntazi nje ukuthi ngile intathu hayi wena sibona usungifundela futhi wemfethu senda ama voice notes abantu ngeke ngathandi mina ukwenza ubufakazi ngokugula komuntu namazi ukuthi uma egule enyangeni kuyimfihlo yakhe ngiyiboneke nabanye abafethu abasebevumelene nabakhanje ukuzosimanimali shisha amaseleba lashaya yebo ayengibele mina nje besami ngiyamhlonifane price angisho nje kuma podcast noma ngizibethaza page la ukuthi imali into ethile because ngifuna mina yonke into ibe between us because omunye umuntu uyathi masiseceleni bonhla udlule u2 rand athi usingazahlule u2 rand sikangani sengishilo phela mina price yongelapha bese bangathi umhlulu u2 rand akahlule u2 rand ile project sengenzele yona ayuzange isumbule no sixoxa sobabili makuyizumbu futhi mangothungulana so2 ngoba ku between us akungona ngoba ukhetha ithatha ifone yami nje leyo 0699 uyifonela vele sina sobabili fanele sibe nemfihlo fanele ngigcine imfihlo yakho fanele la ugcine ukuthi uzakini mhlawumbe ngaqala uvela mase scamana yema ukuthi khona ubona ngathi uyaskeme kodwa hayi la ehlala maziko la kwaxaba Herbal cha usicoding right manje njengoba ku TikTok wakhona iaccount wawunayo eqaleni angazi ukwenzakalani njengoba kwaseqhamuka lena ke qhamuka nayo yavutha athi nawo futhi liyathabe umfaqaba wakho hloma password kwenzakalani ukuthi ngithi sisemhlabeni esingawazi bethu abantu ba TikTok kuyasho nje langa ukule account ishisa umbona uthi uyabona kusasa laphi sekusuthi uyangena wena lokho awusending password ayisacorresponding nakuthi kanjani manje futhi ile igama elibiza ngohack bangeka nje because ngiyafisa nami kwavala lawo ama-account abanye thatha u2 imali amakhulu phela le ibekezele nje angaveli noJehova indaba fanele kusinda abantu manje esibuke lapha ku TikTok mina ngiphuzile nokwazi ukuthi uyindoda yamakhaya isikhathi esiningi nje uyindoda nje eyaziwa ngokukhuluma nje njengoba ubhaliwe ukuthi Truth Commission njengoba ishaya amaqiniso hayi indoda futhi isiphiwo lesi into nayo ngoba nasekukhulumeni naye nake ngisho ngidalelo ile amadoda lapha wathatha ukuthi akamotivate lapho ngoba ngabe uyakhokhelwa nje ngokukhuluma nje ngoba hey uyibuza ukuthi le ndaba engawubona hayi khona ngathi lana kugcini kuphela lento kuningi ukula okay ukwelapha ngoba ngisho uthandi ngobaba sengidinga lemithetho wathi baba ungaphaphisi ukuphatha umuntu umuntu mawawenzi ubelapha nabantu phila nabantu baningi ithuba lokuthatha kancane yabo makuzothi bana sengibathi umuntu seyangisela umuntu susemkhulu hayi mina ngiyamema nje la ngifike nje phansi ngidle hayi ukuthi mhlawumbe sekuzofanele makuzwa kimi honorable mkhulu xaba lo umuntu nje mina ngidle ukuthi kodwa simasilapha nizozosinda wena angifuni futhi angifuna umuntu umisi baningi bayecela ukuthi sicela ukuthi mina yabona ngiyaqala kwami podcast ayithakaze ngibona ngiyaqala babe ngizi nabanye sengabe futhi sekaningizi sengizathi ngoza ngoba bana lento ikhona lento ethi i-podcast lapho khona isiqale sikudala before nami futhi ngizaba nalo mqondo kodwa-ke okukhulu kakhulu ngiyelapha nje ngenyanga isigodlo sikhona futhi egcekeni ofuna ukulashwa uyeze kodwa into ethathe yavela kakhulu bangabona futhi ukuthi yazi la kuzoshona ilanga uma ukuthi
ngizofika ngiyabona abantu bayafa ilesifo somhlume izinso oma-ulcer oba izifo engadingi ukuthi uze uhlale phansi ushaya amathamba noma kulokhunjwe kufanele uma ukuthi ukude ngiphosele usebenzise ushaye ikhole mfethu ulekelelekile noma ngibona ngathi yaboleka ungiqala into zakho cha khona abantu lekhaya nabantu engibalaphela ekhaya ingamodela ngama-1000 ngama-1000 mina ngithanda ngokwazi imbizo zami ngifuna everyday ngithanda umalanga ngiyayazi khona indawo ukuthi ngiyaqala ngokulizwa leli gama enye manje amamoli zizenhlangana noma kuthiwa ngisebholo ungavele kumalanga embolanga ngiphosela kunezinto ngey'nkulu konke wangi-addresse nje balashwa kuphuma ama-order la ekhaya everyday umhlume kakhulu uhamba phambili awubona sithi engibona ngathi siyabahlupha nalaba bezinto abantu abadileya kakhulu ngicabanga indaba sikhompyutha nalezi zinto zase-west ilaba besikini ilaba besikini angithi abakholwa ukuthi ungaphuza into bese uyasila hayi bafuna ukuthi ungagcoba yebo mina ngithi phuza mina-ke le-skin ngifuna bengilalele kahle hayi 7 days evening angufakazi nangabona umehluko within 3 days ngaze akhona ngathi hayi bo wendoda awusho ukuthi lento kuzoba 3 days no mfethu nje ngaphiwa nje lokuyela kuza wakhona kubale engigqumisa ngesona ngisazubonwe kodwa nje sikhona la ngani ukuthi nje yeah hayi mina kusho ukuthi into yangisiza ukuze ngikwazi ngithole ngibambe kanje ukuthi ngifike emagcekeni nami ngigcakele kusho ukuthi ugulelwa okuzoba ngifica nako futhi engakuthola komunye umuntu omkhulu manje angivumelananga naye negama ukuthi ke ngisho ukuthi ubani kodwa umuntu enimaziyo nje lonke owangiyalela ngathi hayi wena lo muntu useduze kwakho nje yebo ngibingijwayele nami umbona ko TikTok mfowethu ya kodwa phela bengazi ngize uyabona ukunaka umuntu mayikhulumela ledlula njengoba ngisho ngithi le ndoda ayikhulumisha ukukhuluma ikhuluma into egcwele ukuthi nanyalapha ngenza hayi uyizwa nje ikhuluma into edlulayo nje athi mhlawumbe iyayidansela belithi hayi umhlumoza la bisiyidlulela futhi ungamthembi uyadlala noma wenzani iwela kuleya lesasileyo ngasinikwa ubaba wathi ungaphaphisi ukuphatha umuntu mtshele nje umuntu makuthi usetshelwe ngoba umtshela hayi sondela silulungise and mfethu ngifuna ukukutshela uma ngiyithathe ngiphathe ngesandla lezi indlela lezi khona hayi lezo ziyeleza ubamba lezo all right yabona mina kunabantu engisuke ngimlethelele khombo wathi angiyaxolisa ungabrand isizathu nje asikuthi sochaza la okwamanje ibrand ikhona ukuthi nje iyibhizi plan manjalo namathiselo vele mina futhi ke angiziboni indayisetho yabo mina mangilethele ikhombo ukuthi sezolinde kanje bese bana la esachithi yakho oretha ngibeleka la umuntu uyangibuka khona insizwa yakhe yangibuka ngiyohlangana nayo kwelinye idolobha nje ngathi mfethu kahle lezi kuphembili ngizosinda mina esifweni esina 20 something years yeah 20 abantu baphila nomhlaba bakutshela uyabangabe omunye uzalwa la hayi uthi nje lokho azalwa nje yena nje kulokho nje uphethe umhlumo okay ngiqhama nazo kanje kulezuthu out umhlumo engiyabheka mfethu out umhlumo ngekhathi sona siphe engithi siya ngaphi kodwa ngokuboze befake kodwa lezi zuthu uzochazela mina ukuthi kule mbalo wayibona futhi izobe zikanje zobe zikanje futhi omunye ufuna ukuqinisekisa umuntu angathi ukusebenzisana nami anginayo into engisebenzisana naye bengaboni imali yakho bese kuthiwa hayi lezi ayivela kwi-podcast kaXaba anginayo umngane until ngize ngilinde ngilokhu nje ngisho ukuthi sekhona umuntu eyitholakala kuyena kodwa uqala nakhona ngokufonela wena kube mina futhi senze conference call ngoba nayo nginginabe ku awukwazi ukuthenga sihlazane siyenze conference call nakulokhu finish angithi ngifuna ukubabanga phela uzothi sasisazi le conference call yayenze konini lethe sengithi thona kwisiqando lo podcast kufanele definitely show siqale sibe ne conference call ku WhatsApp noma ku call zithi hayi umfowabela ziyathola kuyena naye namba niqhuma nemizwe enkulumo okemfowethu hayi ngizophuma ngenze kanje naso nje kuphele la hayi ukuthi hayi kule uxaba senayo ngani ilaze njengivezile ngifisa abantu besiqando abalandeli besiqando bazi ukuthi ayilethu nje
umhluma uphelile phelile 14 days lo ususuqedela kahle 7 days ususuqedela phela kwamele uyiqede phelele vele izophela mhlawumbe in 14 days ngendlela engithi sebenzisana kodwa usungasenayo lutho thina phela sesalindele ukuthi makukhulunywa ngomuntu olaphayo sizobona kuzimalanga into bayibona hayi abana nayi yeyathusa hayi kodwa ukuthi ukubethe ngishela hayi mina ukuthi uyawe yamsiza la ngeke ngiyela ngona manje ngiyenza ngetiming ngiyaphuyo hey ayesiro mina uzozala induku izohlola lapha esigodleni waza phela uzohlola uzaba ngimnukile kodwa lo mthatha wakhe noma lo loya azama ngimnukile inkosi impela ko kodwa ke ngoba sila emhlumeni ake ake sifokha yethola ukuthi ke imino lapho umhlume yafisa nje futhi kube kwenzayo ngiyabatshela bewuyeke abantu kwelana belethela kimi abantu ngoba angifisi yazi umhlume kanjani uzumuntu ethi ukuthi ikukhuluma kwayishutha kusami washutha namakhono wazwa ngize edolobheni wathi ichip lembezi ngathi nebhutula yake ngini ayinyuswa yimina enyuswa abadala bakithi bamabantu uthenze ngoba akumele ngibone idemand bese ngiyosini hayi qhubeka nje neprice yakho wonke umuntu umle South Africa ngoba ngisuke ngifuna ukubamba lento angikwazi ukudayisa le price ngoba ngisuke ngifuna ukubamba umuntu oseyithathe wayidayisa le price ayiyona le price yamleyo buza nombane eSouth Africa ukuthi ngidayisa malini uba malini mase edwe nama low cost kusho singasho sithi awusenza uma business ngenya kodwa phela ukunyanga ku business awuzwe gcineni kufanele ungalahlekelwa phela egcineni kufanele ungalahlekelwa kodwa futhi kufanele ube bacabanga la because ikhulile konje isifo semhlungu phela nami wakangiphatha ngikhuluma into yazani wakangiphatha ngayo umuntu unyaka yilaphi nje ngayilaphi isifo ngayilapha zona umhlume izinto imhlume izinto futhi ngenhlanhla uNkulunkulu emuhle ngaya komwethu umbhemu wangiphuzisa ibisi ngathi ngiyinamule hey hayi lentela umba ngoyithatha ngayithatha avele ngathi mina uma ngiyiphuzile lapha emini sathula unazo ke futhi lebo le ndaba okudalaza okintana ngokunika ukuthi idalasi phela thina sifuna kuzinyanga i-dialysis yayo lo nto leyo asifundile thina bayazi idalasi usuthula amapipe emzimbeni uyiyeka yonke lento la ikhama sufukela ikhama awungolekele yini noma soda nomlele ethi lo lezi yellow nazo ikhama zuthuka nje uthuka nalo opink uyelo nalo opink hayi lo ufike ngoba kuyenzeka kulapha iskin ngathi niyagadlana noma noma ichitho nje bakuthanda emsebenzini phela ngiyalo hayi ngikunika nalo uthi afike uthi ugqoma ukushisa leyo ukushisa isprithi mangesiprithi ngokutshela futhi nabona kodwa phambili ugqoma ukuthi okunye indlela ulisebenzise ngayibona kuphi kodwa nje kuhamba kuyikhombo kanjalo kodwa ngikhethe umuntu ufuna ukuphuza kuphela uzwani nokugquma ngoba phela bona abantu umuntu uyayikhethela ihlalile ikhethela ufuna njani hayi kodwa ngiyakutshela ukuthi ngoba sihlolana ukuthi le skin sakho sinake ngani siyayixoxa ngicela umthathe nalo ngabo bathi ke ihamba kanjani njalo hayi cha ngiyizwe indaba hayi ngiyizwela ke nani elapha emakhaya ukuthi hayi la ekhaya akudlalwa la akudlala ukuthi into indaba zakho uyitshelwa uhamba impela hayi ukhola ubhemile hayi no ake siye kulelo phuza khona indaba engiyaqala ngayo iqaleni njengoba ngisho ngithi uyindoda enamakhono amaningi le kamfekayi lokhuza icathule liyankulumo wakhuluma inkulumo yabo makuthiwa umuntu okhuluma inkulumo eqondile nje le uthola ukuthi abantu enkosi yami ngenxa ukuthi
lensizwa iyasiza ngokudonate izicathulo isize lezo ngane ezihlwempu bese kuba khona ke nalaba ke engathi mhlawumbe bacishe bafane nathi ke uthi mhlawumbe abasoyele ngalo ndlela bagcine sesebenzisa ithuba engabe lisetshenziswa abanye gcine laba abayiswele ngempela bengasalithola uthuba ngenxa yabantu ke ba-abuse into yokuphuza umusa wakhe uyabona so insizwa kaGqabaka impela ke ayavele iyagaza impela iyagaza ngasho ngathi hayi indlela egaza ngayo impela ingathi khona lo yithintile hayi avele ashaya inkulumo eqondile engeke ngayizwa nami ngathi hayi no into ekhona la emhlabeni abantu abathina nje mnyama njani sinomona nalolo mhlawumbe ngizolinganisa usisibadala manje uma kuthiwa kuyaphakwa lapha nibiza ngebhafela usuke ikhethe yabona mawuzovela uphake konke konke ney'ngqaqedi suyitabe usungaqedi kunegama elivelayo lapha ekuthumo abantu abamnyama-ke bayathanda ukusebenzisa into emahhala kubo behlukumeze ongakasizakali ziningi-ke zisho zingafanele ngepolitiki andisize ngembizi kodwa mina ngingacela ukuthi abantu beyijwayele lento ukuthi into mawungangene kungawusangena njengokuthi ngiyabona mina siyelaphana ubona ngathi mina ngiyabiza wena abangeke acomplainanga lana umuntu engikulaphile complain useceleni khona laba complain futhi la social media ngani ngama-price futhi silandela nge-price i-price yasithini igcina isibangele i-game thina igcina isibangele ngithi ngiyangizwe lento engithe mina uyithola kuma-price nokuthi uma kwenzeka ngithi uzoyilanda kubani ibizo uyilanda kini ngibhalela yonke lento thebe yazi i-price abantu ayithathe ayisebenzele ukuskema wena futhi nijinge ngithi ngithenzisane ney'game mina ngifuna uma unenkinga nabo uqondane nami ngoba ngeke ngiqambe lama ngitshela iqiniso so njengoba ngilapha anginayo angifuni lento mina futhi angifisi ukudayisa iy'tolo isizathu sami ngifisa ukulapha wena ngicela ukuthi uma ubethwe yilungu ulixoxe nami njengenyanga yami uzibode yile kufanele uma uvuka ekuseni ungathi unento ethi drop ixoxe nami yabona manje uhleli lapha uhlangana nengane yami noma nengane ezingisizayo isusaba nokuyitshela nje le ngane abana weyona intombazane futhi imagine nami ichapha buronge free khuluma nami futhi ngicela wanothi asilaphe manje lento ndoda ngigaxele yilumbu leli kodwa ngekhaya fihlile ukuthi yilumbu ngithi nje mina ngiyazi lapha emsebenzini siyashana kahle ngikhombe iqala lempilo lapho ayish lo ngikhombe iqakaleni angizabandishiwe eqakaleni kanti indaba awukwazi ukuyikhuluma lento nomuntu engemithombo funa ukhulume nami njengenyanga yami ukuthi ndoda hayi ngikaxele bese sithatha from there hayi ndoda into engizikwayo ngava lo uma wengane ngizama udlule hayi nesikhwele kakhulu angisakhona ukuzana awukwazi ukukhuluma nengane yami engiyithungile kuyolokhunje funa ukhulume nami bese ngithi okay siyilapha kanje ndani lento 1 or 2 indoda abantu engize ngikhona ungibavulela ukuthi bekhuluma nami laba abafuna ukusiza abantu babo ngotshwala ngoba notshwala kuyavala inhluzela ehleli yomela amanzi ngiyiqeda mina leyo nhluzela salacula nje ngiyegcusela yomela amanzi wenkonzo liyabhubha la emnyango utshwala angithi siqala lesivumelwano-ke lethe uletha umfowenu ombona nangefele ukuze ngenxa katshwala umakoti usethuthile futhi sethuthile kahle kuphethe igwami ukuthi nje sekushelithele idate ukuthi akhulumisangwe umhlalise phansi umakoti akume ngisazana akuswengele umuntu ophuzayo ufike kutshwala usuke welekelele lapho-ke kuyaqala kube nomuntu esithathe enkulumeni yethu ngoba umuntu ofuna uphuza utshwala akafuni ukubiyeka akafuni yabona nje abafethu sengabalekelela endaweni katshwala abavali umlomo ngoba uyakuthetha mina ngazi umuntu usuke egoli ngemoto sihamba udakiwe uyoze afike ekhaya edakiwe angalali wasedini yakhe umakoti umshiye emakhaya avuke ekuseni ibandla emnyango ufake umuzi njalo konke lokho so mina ngikwazi ukuthi ngithi umuntu ngiyamyelisa utshwala ngeke mbiyeke hayi awukomeli uyabuka uhlale efrijini lokulunguza yini isichitho sani kusho umntu ephuza angicabange le ngifaka thakake hayi ake sivumelana ukuthi shuthi lena
Yomakoti le. Mama kufanele Mama le ngqo. Ngoba umuzi uyaphela. Mama. Waphela ngiduzela. Awuye eBhayibhelini kuthiwa yophela phansi. Kumsebenzi wabo umama uvusa imizi. Baba. Khona-ke lapho-ke Phethu angifuna ukudlala ngapho. Hayi angichip ngizothi angibizi kakhulu kodwa ngizothi kuloko kokulapho utshalo bese lapho ikulawo. Kusho babe balance. Hayi ehlisa le mali ngabo nje ngoba kusuke umuntu ongahlali. Vele ayikumi yazwela. Ayikumi yazwela ngoba lo muntu ophuswana uthi ubamba ikhadi lakhe sekuyayitransfer umuntu njalo ke-correct. Uphethe ikhadi for nothing. Kanti ngcono uma ukuthi uzofuna ukwenzela imali esiphelaphi uzombona futhi umbona. Futhi ngiyathi kuthenge ubeke phambi kwakho uzo. Maphuza uyabuya. Angeke kudle into manje besiyalunga. Vele igona impese emthani. Adinga ukuthi ngiyiyeka lento ayisiyangala kanti hayi sefikile ufaka xaba. Fikile webhal solutions manje. So madoda yangisithi tight. Angisitha lento. Siyaze liyafela le nto. Suka. Hayi ngalapho ke mfethu hayi. Kodwa nje mfethu ku-all in all nje la. Nginya. Kungukuthi uNkulunkulu ke phela wavela waveza lokhu noma kwavela kwavela lokho komhlume owona nto engifundile everyday kodwa abantu ababhihayi ukulashwa komhlume ebhaningi nalabo umakoti abathanda ukuthatha imishado yabantu angibathandi umuntu aprefer ukuzoba isithembu wathi unama ubona imali umama la akube uthi sivumelene kodwa asiyele ngase ngabe namaclient abantu babe ne-hidden agenda amadunga ila umuntu oyiqedisho usho kanje suka madoda leli kabe sayithanda le nto mama sale yabona-ke manje abaningi abagiyayo cha phela sivumelana hayi mamkhulu uyayithanda le nto bazile fika bathi ayiyeke baba ayihlala mayingafuni into ayihambe ekuyaqala mina ngixoxa izinto ngihamba athuthi ningangidubule madoda niyandala njani mawuhlehlo elosise ukhala umbuzo wayo ngaqala ngoba akumina nkosiyami hayi yezwakala hayi namba nje lula noma lula 069 W1 W1012 noma bayibiza ngesilungu bathi 069 111 1012 069 111 1012 abanye bathi 411 iyo le live screening yes 069 iyo le idlula la impela kodwa ke mfethu abantu abasondele bezolashwa umhlume isifo esiyingozi lesiyana futhi ungalokhu ufihla mfethu indoda nomuntu sifazane siyamvala njengazana abanye abagcine bengakhoni nokubeletha angithi manje uthatha umhlumbulo wamsukela ngethu uzobuyobeletha onesi bafune balinde kuphole lento ebuhlungu uthi okuhlula amadoda kuyabikwa njalo abeze phinde futhi kuthiwa injongo yenhle ithunyelwe bani njalo so hayi lana-ke ngiphethe i-Truth Commission ngikhona la ngoba nayo ishow yabo kodwa insizwa kaGcaba hayi ingenza okukhulu umsebenzi angithwalisi hayi nje uyizele wona engazi ukuthi manje lezi sezakho hayi angizenzi Nkosi yami angithwalisi angithwele njengoba ngithi bengithi nje ake sithele ngale ngithi ukulanda ukuthi abafana benzani ukuthi uzocosha ngithi awucoshise cha ngithi ukuthi ubuya nami uyitshele nengathi uyocosha ukuze zazi kuthi phela bafihlelo mama batshelwa uqhamuka indoda nje hayi yonke into ishibilikele hayi manje ngizokuthola ukuthi hayi ama contract akhona ayithanzima kakhulu angazi ngoba ngithwele fika ngitholisa okunye ngiyabethela imizi anginawo umuntu wamaphoyisa ukuthi amaphoyisa angakuboni
Uphendula igudwane. Awucabange Amagudwane la imali. idodo lilapha mina nginomuthi ukuthi liphume kwi-system. Phela ngeke ukwazi ukuba nalo ngithi phela wena vele umkhwanazi ngithi uyabona manje izogada ekhaya phela akasala ndala muthi umkhwanazi Ngisho ukuthi konento yokuthi athi nama client kodwa akasikhulumeni lokho. Kunento ethi kunento efanele siyilungise la uqala before. Kunomuntu ama-client akwazi ukufunda engekho. Ngifisa ngathi mina umuntu before ayenyange nombani. Engathi waqala uzithola lento yona ikhona amathuba ukuthi lento ikhona yenzeka yini. Yabona khona umuntu akafuna umuthi ukuthi ikhamera ingamboni mayithola. Ayikho afona umuntu phela konke njalo. ngiyakutshela mina athi umuntu ngifuna umuthi ukuthi ngingabonakali. Akumbuthi ukuthi untshontshelane. Uzofuna ungabona ikamera. Angithi lento izofica phela inyanga yami indambele ithi lithi hawu uyaqhama manje uyazi ukhona into ufuna uzibuze yini bekubingelela lo endleleni yatawubona. So kunemithi njengenayo mina ngishayithi ukuthi amaphoyisa angavimbi emgwaqeni angezi mawudayisa iyobisi ba ayingeke amaphoyisa azoza futhi asitsheli nawo lo muzi lo and istructure iphumile phela kuwaphethe ukuthi unomuzi ukuthi udayisa ama-drugs lapha nabanebona mina ngithenge lo muthi seqalileke ngeni inzondo-ke umuntu seyangijaha sethi wena wathi unomuntu amaphoyisa agcwele igceke la uzoze ungifonele phambi kwawo abese futhi nami ngiyaboshwa ngoba shuthi mina ngiphazamisa ukusebenza kanye kwamaphoyisa kwamathemba Ukhuthaza abantu imithi nje othothi mina la ekhaya ngikutshela usakude vele to please kodwa-ke lezi zifo ey'khona zokwelashwa ngiyakutshela futhi uma ngingekwenzi ukuthi ayiphethe lokho ngicela singabuqali nakungeneke umuntu uphethe imali phela akencenga futhi awukho nomaziyo iyafanele into ayifunayo iyi-scam kwayiyona vele usesikemekile iphethe imali yakho iyi-scama yena amphethe imali uyabona umuntu uyaphethe isibhamu esingekho emthethweni efuna ukuyidubula ngaso vele nasasikho emthethweni uphethe imali ufuna ngimenzele umuntu ukuba invisible kanjani futhi uyabona uzuzibuza ukuthi ya ikhona intelezi esebenza kanjani kwenye into hayi kodwa la for example mhlawumbe uma ngiwenzela intelezi yezitha kungakhona leyo ndawana ukuthi nigejane kodwa ukuthi ngizwele ukuthi amaphoyisa angathola idokotela kuvela inkantolo wala afundi lele ayakhohlwa awubezoxoshwa njalo idokotela thethisana lodwa njalo balo akaboshwe ngalo namhlanje khona lokubelesela khona nje abantu ngizama ukwakha isense kule nto yes intelezi khona ke lezi insizwa nje ukuthi ama yodlala uyashaya ikhanda la hayi bekhona ukudidela kwezinto so hayi kodwa ukuthi awubonakala ngoba vele ngizama ukukushaya phela safuna nelotho phela manje enye indlela ukuskemeka leyo uyabona nje inonezi nayo ngoba namagundane alanda imali konke lokho nje angazi ukuyenzeka yini kodwa angeke kusungule ilotho la bantu bayisungule ehlaniphile futhi nje bayazi bebheke inzuzo so uma umuntu efuna umthwele ilotho kusiyami ngiyamcela lo wasekhasini siyawudinga ngoba ayichale amali ilahlile lesipila kangaka ayemntu zokhala nokulokhu ucupha ifoni ngidliwe aviator nokuthi nomuthi ophe imali ngani so izinto mina ukuthi angizenzi kodwa ke mawuthi abafethi bayazenza ayibakhululekile angiraphi ngisho ukuthi kumina nje mawungifonela uza ke msewazi ukuthi hayi lento uselempembeka yenze kodwa ke ngangilekelele okushuthi laba abafuna ngadubuleki bangeza hayi mina mhlawumbe ngiyadubula ukuthi angibengizana nanokuthi angidlaleli vele esigodini sethu hayi jujuthi ngilaphela abantu nje msengangidula onenkinga akachumane nawe nje madala side office ulashwa nje uzozwa yonke into lapho ukuthi yinani oyenza kodwa ungangizeli into eyihaba nami esikuthutha nayo eyihaba ngithi amalotho amagundane igubhu
Qala. Ngibalisana. Futhi ayekho ngimaziyo. Kodwa phela indlela edlula ngone Mtuba. Kodwa uma ufuna ukulungisela indaba zo-business ukuthi beke uluvala ngiyakubethelela nje kule kudlala abathakatha phela ukuthakatha la ngihliziyo kulokho amabhizinisi ukuqinisela umuzi ukuqinisela iy'ngane kunomoya omubi umuntu siyamposa zilandela ngekhaya lokho izinto lezi ngoba phela kuyakuthandaza bese kushayeke nakunjani cha izwakala nacha ngisathukile mhlampe kwakugcaba usitshela ngomhlume nalezi mbizo ezijwayelekile bebengingathujula kangaka ukwelapha nje ngiyalapha fika la ekhaya ulasho uhambe futhi okunye ngiye ngithande engathi umuntu engabhukha angisho abhukhe impela ngoba lento ngiyazi ngenzelani lento ukuthi nifike ngawani angifuni ukulindela egcekeni shiswa yelanga sengathi manje anginalisho ibhentshi emnyango mina vele uzeki ngizovela esibhedlela umhamba yabo lena ukuthi ngilindisile ke manje sekujenge ngathi seklinikhi hayi ngigcina uskemeka nakhona futhi ngigeza umthodwa no phethe umhlumu ugezwa ngalo muntu ulahlekelwe indoda lo muntu umsebenzi lo muntu hayi mina ngifuna ubhuke ngosuthile siyabonana ufike isikhathi esithile welashwe weneliseke uhamba omunye ngeke ngifice ngimjojele egcekeni mina ngimqondanisile ekulindeni imoto phezulu kwenye imoto ulayini isitimela angisho ukuthi wrong lapho kodwa ngisho mina angikuthandi ngoba ukhona umuntu othola ukuthi uzovele kwenzakale lento yokumixanta egcekeni uzothanda bagahla nemsebenzini bazohlangana bavele behlangana ngiphelile umsebenzi nami sengilahlela ama-client two wonke elahlekileke avela lahleleke kula ma-client angithi asebethele egcekeni lelishangwe stroke ala egcekeni usola vele yena lo nalo usola ukubhidisela kulo bafika azabuthi ngokuxabana ukulashela ekhaya naye phinde iclient labuye sengokhafula legcekeni uya phela ngoba phela baziyakafula leyinyanga le ziyashayana zona so angibajoja abantu egcekeni uma ufuna ukuza ukuza kimi wedwa futhi ngeke ufice kunomunye umuntu ozolasha angibasheli futhi abafazi babantu angifundile leyo nto ngabe angazi abe kuyibule ngilozele esibuleni utholakala unengeloze nono ngipela ngomzalwane noma sengawa kodwa ayikaziyo kodwa phela inyanga kuthiwa awuyiboni kahle inyanga manje unkosikazi wena fanele ubonakale amakhosikazi emaningi bonakala hayi le ndoda lena yabona impela hayi vele phela lento yokuthemba uzama ukuthi iyakuthi ubuyithanda iyangawe ngeke siphikise kodwa mina akungisebenzelanga ngisibaningi kakhulu ekhaya ngabona indlala ayiyeke lesithembu mina ngabona indlala eyicathule eyijekile esikoleni nobhakha abawizaveza ama-exercise phezulu iyona into engathi bakhona kungathi ungaya kuleyo department uma-right mina nje anginayo imali ukuthi ngabe namakhosikazi amaningi ayigcinise kuyaphithizela kodwa futhi uma ukuthi ikhona imali ngingakwenza kodwa kuyona ikukhulami nje ngifuna ngathi ngayithanda nomama mayesehlulekile ashile imali ebhenki ngenenye unika yikho ngithe umamncane ngikakhonzile awakhonzile ngoba mosha ngoba madoda hayi wona impela nami ngiyibuze lo mbuzo ngithi hey umelana kanjani impela ngathi kunzima kanje nesimo somsebenzi ke sishiye kuwena ngoba phela wena babugcaba umacapha kusale ngizomlungiselela sesisho umlungu oyidlalela phela wena ngixoxa ukuthi awugadwa ngani ngizokubuza ukuthi phela kungani enjani izinyanga egadwa wena yini ungathathi umkhakha ozogadwa hayi mhlawumbe kuyi-choice noma unazo izitha
Hayi ngikade idlu. Ngikade idlu ngoba mase ngikadiwe. Ngeke ngibuze ngithi-ke lezi nyanga njengoba igadwa kodwa zithi zinomuthi onzima kangaka. Asiyivikeli ngani ngale kodwa sengibonile ukuthi wena uvikelwa yini. Ngithemba lona futhi nginayo lento ethi phela ngizofa namhlanje. Manje makuthiwa ngizothini ngizogada. Hayi asithathele imali engigadwa ngayo nginikele cha sithi ukhipha imali ukuthi ugadwe kodwa unalo ikhambi lokulungisa ukuthi ugadeke. Nanokuthi yazi iqala ngizothini musukuvumela abantu ukuzothini ukulapha abantu abangazazi bafuna ukulashwa. Iqala lapho lento yokugada. Mina ngibuka ngalo engelo ukuthi ngalesikhathi ngithi nginomthwelotho bese ngithatha u100,000 wakho ngoba uzowina amamiliyoni a day every day wena njalo makunelotho mina amamiliyoni. Ngesikhathi ngesenzeke uyayazi indlela wala wahambisa u100,000 wakho. Ubuyelona 100,000 akusuka izixakela ngezanqo. Ngakela sisithaya umkhulu sana. Usuku lonke ngomkhulu sabhizi kodwa bangena abantu bezimkhulu obhizi wena nje umkhulu sabhizi. Ngicabanga ukuthi abafethu mabengayijwayeza ukuthi ungamvumi lapho umuntu ongazazi ufunani. Ngoba ungazazi ufunani ngoba ufuna amabundana la. Manje nawe awuzazi wena nje uyikundana ngiyalisaba ke mina. Kodwa manje ngizolithanda abantu abazofuna le nto ezimali. Nalo abantu ufuna beyifunde nje lento ukuthi inyanga nazo zabantu phela ukwazi unomthela inyanga ngemali. Nakho ngokuhamba uqalika noma ngitholika nje ungazifuna mthungu. Vele kwako lokho kukuye ngenyanga ukuthi ithathe. Ngathi ungazazi uphuma ekhaya ya mawuzola ngizomhluba nathi. Mawuzola ngimbiza yokuphasa esikoleni hayi stadisha. Hayi imbiza yokuphasa. Hayi stadisha mfethu konke kufanele uzehlise. Manje kuhluka ukulapha asithi kuba khona abathwasayo kube khona na ukuthwasa lo kube khona abathi hayi mina ngikhonje emanzini. Kusenzeka basakhona abasaya emanzini noma kwakuyinto yandulo kuphela. Ake ngithi mina aze ngithwasa. Angithi benzani makuthwasa. Futhi angiboni sengithi. Angikho nje ngizothini bakhona abantu abathwasisayo bayazi benzani. Awuthwasisi. Ngakufundisa umuntu othile ofuna ukwazi athi utazi. Mayisethi-ke inkomo yami uma hayi kodwa uthi uhlala la ekhaya uyafona. Mayisethi kumuntu nakho-ke ngiboniswe wena ukuthi kuzothwaswa wena. Angithwasisi ngiyamtshela. Ya ngiyamthetha ngithwasisi ngicela athole ungibonisiwe. Ukuphuphile watshengiswa la ekhaya ukuthi yazothwasa khona. Akufanele phela ngenze yonke into la. Ngithethe lapha yamanje. Lawo manje ngithi ngiyathwasisa yini? Lawo mina ngazi sikuvumise nginabo abangani bami bathwasisa. Balamathwasa, mabashele egoli. Mathwasa nje amaningi. Ngibuye mase kuvumiswa mina ngisho kaNkulunkulu wami bese. Yazi ngithola akanotutwani. Shawa nezandla angibani. Mina ngehle lo moya ngisiyuni. Ngadliswa inkamba zokungeniswa ekunyangeni ngafaka esikhwameni. Ngafunda imithi. Vele futhi imithi bengiyipha phela ngibuleka ngathi babenyanga. Ngiyawazi. So sekufanele ngenkathi unikeza ungene enkambeni zokunyanga lezi sukufaka emagiyeni ukuthi ucommunicate nedlozi phela mawulela ukuthi idlozi likutshela ukuthi hey ovuke uyokwenza umuntu othile kanti vele umuntu uzokuba khona okudingayo ensukwini. Anginalo futhi ibhuku mina lokuthi ukuthi usibana uqhatha nosibana ukuze uqhamuke. Mina anginqabi futhi unayo ngoba usufuna izikhumbuzo but anginalo nje mina ngikwenzela umuthi noma ngikonfirm kuba ukuthi umuntu othile ubona nemhlabeni yabo anginazi futhi sadawa so
anginawo le mithi le nemlilo udonsa imali awasibona ngakubizana umayibuthu uhamba imali yangowadlana anginawo nomdlebe indleke lakho angithi ngenzela bengithathe kancane beqhubeke umntana yana beyidlebeni labayifuna bazobuya kuningi nje mina entele ngenyanga but ngiya-advise ngiyakwazi uku-advise masuzobe uzophosela esikhethini hayi la uyakhona ayisesikhethini ey'ngane yakho ngi-advise inyanga sihlela ngicingana lento izokushisa izobulala igama lakho losuku iqala ungayiqali lokuthi ukhona umuntu ovela abe nomqondo wokukemumuza ukuthi uyawuplana ukuthi abantu basofuna uyiqala kamanje-ke bakhona enye into uma ngiyogeza umuntu wesifazane ngiye ngifise ngathi hayi ukuthi angiyithembi but nawo umuntu wesifazane akaphelezele phela omunye uma yogezwa indoda hayi ngihleli ngedwa ekhaya isikhathi sengidlala iy'ngane ziyafika kamakele kanti leyo weekend ayifikayo bese ngihamba nje nomkakho ngomgezo irongana nayo leyo ndabana phela ngiyindoda uhlezi wedwa umuzi ungaka phela angithi ngicela ukushaya ikhiphi wathi yaqala nje hawu unomphela ngathi ngaqalele le bhayinyana bese iyahlale ngayo kunekhayo ukuthi amizwe umuntu wathokoza ngabusi bali nje ngokuthi ngomkhabo yafaka nini kuba ngathi umnumzanyana engisho ukuthi-ke engathi bangakujwayela nabantu ukuze bebalele into ukuthi ebunyangeni ukunciphe lento yamaredi iy'nyanga nazo zamadoda azabantu nabo futhi abesilisa ngathi bengaphelezela omama wesifazane wesifazane bayakwazi ukubona indoda enhle yakhe ezolasha qinisa indoda yakho bona lusuphatha amabhuku asekamama uthandaza abantu wawuze ngawuzolasha nawo kubona umfanele umama engathi ungaveza ithuna umuntu wakho umuntu akwana impela ngasho yithi endaweni eziningi abantu abaningi ukuzokuthayi babothize kunesithembu mhlambe kanti wafike bafika bezolashwa bagcina kwakumuntu womuntu njalo lo futhi uyazi na uhlele idakela etshwaleni wathatha indaba yathubeka negama la kaqaba eBal Solutions lapho umhlume isifo esihlukumeza abantu kakhulu silapha nezifo skin ama-ulcer nakhona lamabala angisho vele ibala lokusha khona libala lokusha cha impeleni akithi uchaze phela basiyala abantu umuntu akaqhamuke nebala lokusha wabhulela umne wabo amanzi la isifuba bathi ngasha hayi mina ngikhuluma ngesikilo ukuthi uvumbuke nje into esichithele wasekusani noma une-eczema egcina ukushiya ama-sport amnyama ney'nduna hhayi lokho hayi vele kunikeze naye nazi iy'cuphu zami eyelo uyakuketula nalokho uyakuketula nalokho abeze labo hayi baningi phela abantu la emnyango amanye sebeba amathayiga ubona kuthiwa ngifuna yona ithayiga kayize ingo idla ngamabala la emnyango ngifuna yona idla ngamabala ize yabona noma kuya njengoba kulezi insuku zesaba ngemabhishi bathanda nokugqebhela iwotayi ayithayiga ebhishi idla ngamabala ayizelana before iyoveza amabala izothi iyofika khona kuzobe iyelo phone December yellow bone iba yellow bone akujabona ingwe njengoba idla amabala inaleli bala bese imba nalabala amnyama sekuyingweke leyo-ke yabona ukuthi uyaqeda lesi sokuqala leso ngendlela engithi sisebenzise ngayo usuke usubona ukuthi uzalana usushaya ifayineli kanjalo nalapha zithi zisiphi lesi samabala kufuna ngizohamba naso samabala ngiyasifuna lesi ufuna uqeda amathayiga nami amathayiga azophela nya angithi phela uma ukuthi siqala siyavumelana ukuthi bayithola kwesiqandu lo bazobe sebethi bayithatha kuwani sebesikemana bodwa ngale hayi mina akudayisi vele agqame nje isiqandulo naye etholakala esiqandulweni nakhona itholakala ilokhuza i-T1 Baby Plus T idayiswa abakwa-PTU umkami ke loyo-ke ya yiyo-ke le
imkhaba. Shake well before you use. Yeah, shake it ngoba manje khona okusala lapha phansi okushubisa ngempela waphela kuthakwe izinto eziningi kakhulu kodwa sibhaliwe vele la. Iyona ke le ningaboni ziyelo le kaGxaba nayi yellow bone le yenza umuntu abe yellow bone manje aye kuba yi-tiger. So uDecember manje sicela ama-tiger anciphe eBhishi. Hayi izosiza wonke ama-tiger le. Yeah. Nalo shiso cream akeze. Nkosi yami. Ngoba vele usuke eshela ngaphandle. Iyasungisa usangaphakathi lento. Lokona nje umshisile. Athatha ngomlethele. No, oshiso cream ngeke sithi i-tiger nkosi yami. Oshiso cream uyayidinga. Kodwa hayi wafaka icotsi phela. Hey, kwenza imkhaya ongaka. Hey, kodwa unefaka liyelo lapha. Mhlawumbe ngamflasha nje igazi lakhe libuyele esimeni. Ngicela ningasithuki inkosi yami lizama ukusiza ningasithuki. Xhumana Gxaba Herbal Solutions. Mina nje eBhishi mawangibona eBhishi uyi-tiger ubaleke kuphela. Ngoba ngizokunembiza mina. Uzoxhumana noGxaba nje akusolve early. Yeah. Kodwa usho abayiboni banga-tiger. Bangaphela bengebayele. No, ake sithi Mawubona sebegive up ile yazi ukuthi sebagive up sesethi ngijeve yamashula abantu abaningi lento yokwelapha isifo lesi ezimbaza amabalo cha leyanto bathenga okrima ababizayo bathuswe iprice yokuthenga lona ukuthi yasipancana ngengisizelele babiza phela lokho afana nabantu laba abazothi quality kumele ibize into mayiquality. Yes. Abuye ngeprice. Yabona nami ngidle ngalona mina 1 liter le. 1 liter lo. Umhluma wakho uzophela kula 1 liter lo. Yeah. Nale sachet. Uthe kwaMgxaba noma ngabe se Cape Town. Nja sithi kuya Cape Town nayo. Yeah. South Africa yonke. South Africa yonke ngiyakuthumelela. Nani lapha eFreystata sizokhuluma ke. Freystata nale kwaMatatiyele Gxaba Herbal Solutions. Bangifase kakhulu lezo abafuna bakhuluma ulimi lwabo. Oh. Tlong litlo reka Gxaba Herbal Solutions. Ili thusa lona he banang le mathata a letlalo. Hlomong le ka tshole re isichitho ka booking. Gxaba Herbal Solutions. O ilele ka ntho e tsamaye di ele kwana. Khutlelo monga yona. So dingata he tsa thusang ka tsona. Ho dependa hore wena o hloka eng. Nomoro o tla ithola mona nomoro ya mohala. Yeah, Gxaba Herbal Solutions. Khomo kwisikho. Khomo kumakara. Amatha Tsele tshebeni. Yile. Siyabona. Yang city tight. So Sithi siyatsa liyafela leli ndima. Vala le nto fa.